Jo, mungkin kado ke wanda. Jo guys, pini ke ngelong kita apa? Ngelong kita tuh ada lah ada yo. Dam, ke dam. Hanang dia lah yo. Si dam bom lah. Mungkin bosta. Deh, sedang bandingkan bosta jok pangring dari pangring jadi pangring ya ini sakit pun sekitar karleng sekali guys lain karleng apa calon calon cycle warna yang pas hancur guys, cycle ke vekta pin ekor, kanggoi nang lau ya jo, cycle kali sakor pin apa ini, kita hari mau ke damput pan, sabtu nanti joy ini sekian waktu jadi nak tentang vekpon kongko, Pono yo dak ke mereka komplek cycle tadi nah komo lomra ke deh itu kami hantar finally guys inglong di dalam lelu nah dia cek bin mehdi rampi jo kon hok na tarning tur telo guys ladaki na bare khaut bang sabchu siksak chat ba hang tanon son increment kiyo rampi lo guys jo ekdom ar ni masin tur telo ladaki cek bang tang thik a cek se ekdom bin hatlo guys la na paklam ko jo oxide deh lo guys jo lagi dam chai lo pun jo guys jo kimali orang tak lo tip lo amen du ke saben mah hedi men du lo kelain ki oxi bi tip lo jo jonam ji polote nang konte ko guys ni youtube channel long de yo to cuy tu manjo naik ke dam Ketam sih ekdom ketam saja itu pik làm hết pin nhiều là thèm lắm rồi ekdom đặt cái pin nhiều rồi mình đua long mình du bihek mati yo tak khong si mi thorong mi dolang guys anta jo ola ke la ke no la long hendo long rilu oh la pu alo ngai long ri sokat julu oh lapu laman ke nempo julu nang lang bom deh ha blok ke saklang bom ko guys lo kita tangin ki ogle non si kita kicing sai dia lah pan mati ki ogle kyo ke pan mati non si kita sabe nang ta guys lang bomon na blok sedang ke non bang ini ke arpek itu lang dam arpek tang
Tipune kosong kosong nih guys. Ma bak dulu ke bang kita. Mana sih? Hega tuna tambom tuh. Yang itu mau blok semang ke. Punya blok semang ke ding lensi pun guys. Cuma hempen ke bang nanti long retan. Jadi lalu bang biar pek lagam pek. Kononnya bintang ramping lo guys ju dia bang bait mat tuh bintang rampap hai nuar peke lah pininggi polo guys agak liur kan jiu hap lo nanti rong kamu ulang yul hai ke pininggi polo ar peke nang condo jo keluar kang ram tuh di keluar tuh mereka titil keluar ke lahan lo ini ke tanah na keluar wilap lo yuk mata susah lo kayak bang be kenang anak di lo lahan lo guys tuning sih yar pek lo lahai bang ke hai jo tuning sih yar pek lo ambil lo yuk kursus sat lo yuk càng cái gì lọc luôn hai nữa cái pí lo càng cái gì rồi pháp luôn thấy cái gì càng khăn lăng luôn ini kalau hai tanah chon jo kalau guys càng khăn lăng luôn blok dong lah hai lor pek nang pan sih bang ini ke pan pek ini yo tak kang kiru haki semua ini kan pupi alu ya pajak kampung kasus om malah suntar dari pilu ini kasus ceng itu mani itu Kang suka lihat pan lap lu yang tahu lo ke pan lu semuanya gitu mulai untuk pan pe dari kang suran dah king lap mati di kang ram masih yo dah sampai tuh ya pak lihat guys Kadu. Nang korak keti guys. Nang korak keti. Dah batang lo guys. Oke. Tuh piningan podo sa. Kang ram suruh lo lahir tek cuman dulu. Kang ram suruh lo guys, piamir nih, halangnya pipik di kelas aja. Non ke latar bang lipat panah lipat guys sampai itu metang lo tang hik bang metang datang lu. Nah, non pan kau di mana? Dah bang sabju, tang hijau. Pablo, arpe kan taga, kang
pinggir hetat lo. Yo, nalung du chong lo. Arbo pulang. Aduh, coba guys, aduh coba. Nah, pinggir mah taram oh guys, aduh deh. Aduh guys, taram ikan. Ikan bang, cukup lah lo. Ikan, ha. Lalu bang garam pinggir remat. Nang gumamon guys, blok sedang kayu, hujat kecil deh. Harus hegap pang tim, bilang ni, kenapa? Hai ke peg bukan, pang tim bukan elah. Kang maksud peg dan mat. Itu loh song pin bảo mày đi itu bab pakai thang rồi đẹp lắm lạc lắm luôn guys ini blok ke si guys ini ke lande patut kokonet upload sekarang masih di channel long Hakim Hilang Putih kadu kawita like comment share subscribe ding diri an patut comment hantek kadu kawita mo next vlog long paklang patut po